Wadidaw, wadidaw, lihat teman-teman, wih, 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 ini sepertinya ada tumpukan pesak nih, wadidaw, wadidaw, mantul. Wih, coba kita lihat yuk teman-teman yuk, kira-kira di dalam ini ada apa ya? Wadidaw, wadidaw. Coba kita, wadidaw, wadidaw. Wow, 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 ini sepertinya ada si Upin. Wadidaw, wow, kita dapat si Upin ya teman-teman ya. Wah, Upin mukanya seram sekali. Wadidaw, wadidaw, coba kita lihat lagi. Wadidaw, wow. Wih, 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 wadidaw, ini ada mobil off-road. Wih, mantul. Wadidaw, wadidaw. Wadidaw, wadidaw, wadidaw. Wow, ini ada Kapten Amerika. Wih, mantul. Wadidaw, wadidaw. Wih, 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 ini ada Spiderman. Wih, mantul. Wadidaw, wadidaw. Wadidaw, wadidaw, wadidaw. Wih, lihat teman-teman, ini ada ondel-ondel pocong berwarna hijau. Wih, mantul. Wadidaw, wadidaw, wadidaw. Wow, lihat teman-teman, ini ada baju si ondel-ondel. Wih, mantul. Wadidaw, wadidaw. Wadidaw, wadidaw, wadidaw. Wah, lihat teman-teman. Wih, ini ada si Upin. Wow, mantul. Wah, Upinnya gelinting ya teman-teman ya. Wadidaw, wadidaw. Kita taruh di situ. Wadidaw, wadidaw. Wow, ini ada bola emoji berwarna kuning. Wih, mantul. Wadidaw, wadidaw, ini ada ondel-ondel Pak Dokter. Wih, mantul. Wadidaw, wadidaw. Wow, ini ada si kura-kura ninja. Wih, mantul sekali. Wadidaw, wadidaw, ini ada Iron Man. Wow, mantul. Wadidaw, 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 ini ada ondel-ondel si muka cantik. Wih, mantul. Wadidaw, 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 ini ada ondel-ondel Pak Kumis si hidung putih. Wih, mantul. Wadidaw, wadidaw. Wah, ternyata masih banyak nih teman-teman. Ini ada ondel-ondel Bu Dokter. Wih, mantul. Wow, ini ada Mister Thor. Wih, keren ya teman-teman ya. Wadidaw, wadidaw. Wow, ini ada ondel-ondel Pak Polisi si kumis tebel. Wow, mantul. Wadidaw, wadidaw. Wih, ini ada telur bebek. Wow, mantul. Wadidaw, wadidaw. Wah, kita sudah dapat banyak sekali. Oke teman-teman, jangan lupa di like dan di subscribe ya.